Letšatšing la pele ga Keresemose re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. May this holiday season offer all South Africans and our visitors everlasting joy, peace and happiness. Motlatša mopresidente Paul Mashatile o ipiletša go setšhaba go abelana le ba go topatša fase sehleng se sa menyanya. Bagešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Motlatša mopresidente Paul Mashatile o dirile boipiletšo go setšhaba go thuša bao ba topago tša fase ka nako ye ya sehla se sa maikhutšo a Keresemose kudu ge badudi ba bantši ba naga ba tšwela pele go itlhakela ka baka la go fokola ga ikonomi le tlhokego ya mešomo. I would like to express my appreciation and gratitude for the tireless efforts of the individuals who have played an important role in our country throughout this year. Health workers, law enforcement officials, firefighters, community workers, faith leaders, and traditional authorities, and all those who have shown much dedication to helping government to provide services to the people of South Africa, especially during this festive season. May this holiday season offer all South Africans and our visitors everlasting joy, peace and happiness. Merry Christmas and a prosperous New Year. Mafelo a mangwe a ka tlase ga masepala wa Solplaatje ka Kimberley a itemogela kgaotšo ya kabo ya metsi gape gomme tlhotlho ye e ka tšwela pele ka Keresemose go sasa. Mathata a phepelo ya metsi a tswela pele masepaleng wa Solplaatje ka morago phatloga e nngwe ya dipeipi mafelong a beke. Boholo ba dibaka galeshewe le setsing sa toropo ya Kimberley di setse di hloka metsi. Re busy ka di preparations tsa Christmas so re tshwanetse re tse budget ya rona re try go fita ene metsi ga re kgone go dirisa metsi a metsi a tswa mo tepeng a leshwe no jena bile ke tseleng ke lo reka metsi mo re kiswa metsi teng metsi hayo a re ama haholo baneneng ha qeta no jena letsatsi le a tshisa. Masepala o re di-engineer tsa ona di sebetsa ka thata ho tla ka tharollo. Measures are being undertaken to effect emergency supply to the following areas experiencing water supply outages: Platfontein, Putanang, Cutters Glen, Soul City, Kaptutau, John Daga and Roodepan. Motibi o tlhalosa ha batla kenya tshebetsong lenaneo le leng la phepelo ya metsi ka morao phatloa hona. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Go no swana le go ipolokela dijo mohla wa lehlabula gore o se bolawe ke tlala marega maloko a setšhaba le ona a ipopile ngatana ete go boloka sehla se thata sa kgwedi ya Janaware ka go itlhamela di-stokofele go tloša tlala ka gae. Ke ditsela tše di fapanego tšeo ba tlhalošago moya wa Keresemose. Ba bangwe ba re ke setla sa dibonase mola ba bangwe ba re moya go foka wa Labohlano ka mehla. Efela sa go tliša lethabo ke go tswalela ga di-stokfele le go abelana dijo tšeo di bego di bolokelwa mo gare ga ngwaga. Ka Monsterelos le gona sehlopha sa stokfela se humane se thabile nakong ya go arolelana dijo. Sehlopha se sa maloko a 16 se hlongwa mengwaga e šupago ya go feta gomme ba ntšha diranta tše 405 ka kgwedi. First time I joined this year actually, so but I'm happy with what I'm seeing. I'm actually happy. I'm over the moon. Go mo bana ba babedi fikile masina se se bolela gore a ka se reke dijo tekanong ya dikgwedi tše senyane. O re re ba bararo ka ntlong dijo tše di tlo re tšea sebaka ka gore la mafelelo di re fitlišitše kgweding ya Setemere. Ka motsaneng wa Sterkfontein gore ke setla sa di-stokfela re bona ka dikarikana tša ditonki tšeo di rwalelago batho merwalo ya bona. Dijo di a tura so a re di kopanela every month a re ntsha tšhelete then a re tlo share end of the year re bona gore go ba lola cause clothes a re tlo ba re rekile and then January a re itla re kgona reka uniform. Nnete ke gore mokete o sena go nama se ona se se kgonaga ka go ntšha diranta tše 220 ka kgwedi.
re le grupu re ya kwana modimo wa re hlogofatša ra kopana ra riela bana sa go sheba December wa ba monate. Go basadi ba maloko a di-stockfela 7 colors e ka se be bothata mo setlheng sa maikhutšo. Ditaba di tswela pele. Maphodisa a swere batho ba go feta 75,000 melatong ya go fapafapana go tloga kgweding ya Oktoboro. Se ke go ya ka tona ya maphodisa Peggy Cele nakong eo a bego a boledišana le babega ditaba le phekong la tsela kgorwaneng ya go lefela ya Oribi ka Port Shepstone ka KwaZulu-Natal. As part of the crime prevention efforts, the SABC has also conducted almost 500,000 compliance inspection at gun shops, second-hand goods, tavern and liquor outlets. Pursuing wanted suspects, murder, rape and GBVF suspects has also been high on the priority of police work. 6,244 tracking and tracing operations have been conducted since October. Balapa bagwera le balatedi ba tumelo ya Rastafari ba hlwele ba laelana le kakapa ya mmino wa reggae Mariana Carlos Jeje tirelong ya poloko ya gagwe. O boloketswe dirapeng tša West Park ka Johannesburg. Jeje o simolotse mmino a le dingwaga di le 10 kwa Soulsville ka katara ya maitirelwa. O itsege e le mogaka wa mmino wa reggae. I know one of his songs, Jah Give Us This Day, was used as prayer in other countries like Botswana, Malawi, Namibia, and so on. So this is not just an ordinary musician, ladies and gentlemen. We're talking about a world icon, and I thank the government of Jamaica for honoring this man while he was still alive. Balelapa ba re batlile go mo gopola thata bogolo mohumagadi wa gagwe yo molaetsa wa gagwe o buisitsweng ke tsala ya lelapa. My dearest husband, as I share my tribute, I'm surrounded by memories of the journey of our marriage of over 30 years. My heart overflows with love and gratitude for the time we spent together. Carlos is one person who's been rejected. We are talking about somebody who was honored out of the country. He's one of the few people that were honored with that, that accolade. But nobody talks about him. We still have a long way to go in our 30 years of our liberation and struggle. We have to redefine our cultural liberation struggle. What we have been seeing in this government for the past 29 years, it has been a test and try, go and stop. The reggae community has been suppressed. No reggae in radio and TV. The creative industry must not just be used as a tool to enrich individuals. Yes, sir. And that we've got challenges. When we sit with people in boardrooms, they become wolves in sheepskin. Jeje o tlogela mohumagadi wa gagwe le bana. Molemone motho wa SABC News at Treshville. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.